Cardom Lilisan Sondanong Lapen Penangway talks on 6 schedule to the Constitution of India and Autonomous State Penangway nilitum 504 episode lo kebang tasi Penangway lethot tame nilitum bahine penelis manpakono apransi nilitum kangi bangke akihai sarjai kathar retired IAS officer Lapen non mat APHLC long president lo kebang panapot deng kolosar nalipon penadun dulu tulang akihai sarjai somri adangli general secretary wathar langsu APHLC youth wing Alang pandame ki phateng pen na chitong dono pot deng ponlo ado tasinon penengwe jasmet ini tum kachithan bonji ke lain lo a topic lage hemprek konatlo lamangso hemprek konatlo ko arlo sin itu mason ason chithan bonji pedingo jaji sita pithi hek masin tum chithan bonji tasinon aprang sinili akai sar jaga thar konse arjupon po karjupon ji a question ba ke lain lo je ilitum non malom ilitum karbi anglong jasmet duar baguri a constituency arlo Lapen Dwaramala constituency arlo Dwaramala constituency arlo abangke lahano jasemet 11 polling station abangke panchayat nang paluchok palam the Lapen Dolamra area mate Dwarbaguria constituency arlo abangke polling pho lada panchayat aromsi pilu panchok lasinon labangso puthaksi chitham bonji lasi India constitution along abangke lason hello article 243 m along abangke panchayat cannot be applicable in 6 schedule area but schedule area ko sada kato sala si ko puson si dum 6 schedule area along ri arlo de la dwar amla la pen dwar baguri arlo ko puson sa dang chok ma so patha la nanga pilut chok ke aprang sialang na pilut la so na pilut I chok ke ilitum puelilo India dang isi hala principle of copy me jong hoke du hala so ting pen directive principle pudo of the state policies directive principles of state policies hala da ke tok du panchayat ning hok ta do nang ji pulo panchayat do nang yi pu ye thege rong bethe ta Rong asor atu Rong akambura atu Rong asar atu Burtemen atu Lai hui Development akam along Ari dudunai Mana ajak kong dudunai La salam na Arleng kithe tu MLA minister tu maning hangaling CM tu maning hangaling claimer at long le La puapan La si directive principles for of state policies along like talk do. Setahala dak poncat tu along abang aku clarification pitulo. Chapter 9 part 9 chapter 9 kali part 9 243 clause D along putulo. Je poncat puke seta la Hindi pen Bengali pen Assamese pen ki pu ponchayat det le ponchayat kali ponchayat pulo tante by whatever name called buli pusi ki pu by whatever name called puke ingrai arlengalamen pulo te amen ponchayat amen pu aling sitami pul athema karbi atunge amithanga ponchayat ke ponchayat pupelu Ponchayat lah so ponchayat pen kacing barcik ke itung ke serwan kepler lalu lapen kuki itung ke tulsung vaisal di masa itung ke raji nai sokolo lapen garo itung ke songkol dil gipalo lapen ke njang tirupuni songsat ven pugala ke rengma tumlo lapen ke mukpom chauban pugala ke syama tumlo Khasiat tunge lage dorbar snong pulo lapen tiwa tunge sining pisai pulo lapen ke garo alam e pu elo lage somkho dil gipa lapen ke rabha tungda do yela lapen aunaga tunge lage utu menden pulo lapen lotha tungda kaprek do amen do etla lai hui amen kaprek neli ili tu CEM apan low pijir dam lo
pini si ka samit dam la ke dam tan ni thong ke suti sai se mat pi dam long le det lo na si pini si pi dam la so ka gos ha chief minister la pen governor long ta pele la ilitung ki pu ye thega ke pu dam nan ko ke la lo ye hala lo long ke to ka teng pen itum emet hang upon jer mane mu pen ni ligi pu amen hai hui halai hui itum Allah selam ra election pe do ek nahi pusi pu dei government nu ge la si election itum seron ke election pe do ya lama be setan nong ye modern that ke mati jo modern alo ke non ke la si election ka do e man le election pe do et esita achi tim an ba ke election pe do nahi palam na itum karbi ron pen pulote rong asar ke larwoi no daki la akur isia tumang bong si amethang tum si la akur isi hemtun at ko maya no khum isia tum si alang litum si chingwai ko mat si rong asar ke man poma tu la pot la ke da ke election ye pe do no dak ko khasia tung la si la ta Allah salam tu det lo yong si nong room yong si rong asar lo palan te nong room atum anle election along pache dandun pache yes pache dandun chok na pusi hala da Allah salam son that thak si tum kar bi tum ta salam meji lata athema iligen ni tum yo apraga ting hodei tu ke tum pu ver ne lo bang India government arlo si iligen tu aman non ke cheplang itu ke po ilo athia bang ke ne li non jong si ninge pet det nai pula te ninge det po alam ke le pulo election itu methang election chi bi bedet lo serwan ke bi bedet lo dorbas nong bi bedet lo sining pisai bi bedet lo lama khala Assam government ke our sign ang long lo nang tu methang a bedet ke puliyo apol poncha bi na komat bang ke duaram la karbi arong bethe ta poncha dang bi det lo election pa pe do la pen ke Duar Baguria constituency long Dolamara beti Malasi ye Malasi matharam tha Malasi beti ke lagai karbi sai se ada ke banga khega belu seta hada anta panchayat election pe do kokla an ke non alam bang pulo aja hati moi bang panchayat ang pe do lo boleh di tu mathala panchayat ini si do yong yong pule matha seta la son gali a panchayat le na do lo te hala election ke haya tum panchayat election ke haya tum hala tum si development akam anta klempo non bisar alam Richard Dogby si ilitum MAC lo hala duar bagori ke la alang li EM talo seta alang li area panchayat along ke kludo na tum an ke vote tapi don det lo a member da man lo ante non ke hala so a member atum ke dam nangji ke golaghat jila parishad along jila parishad hello hala tum a head office le kaun dak di phule ke bang nahi ali lo alang litu hala karbi area anta polling station pho hala tum pan pho lo ne ko an ne tani tum pan na pa chini ke polling station pho pulo Malaysia matalo Dolamara number 2 matalo la an ke karbi tu masel la alang litu anta dak autonomous council di phuge wang kamelo CM long wang kamelo alang litu ke damji ke ha golaghat jila parishad chairman long si dam nang po alam theke dam abang ke ante laso la panchayat election ke do anadim ke non ke karbi ang long ka leader ke diante ye lo teng ke lo practically tala lo plan ko karbi ang long ali lo adema difuka ke bang ya kam meden lo council ya kong hada meden lo ante ye alam ke la pul hala duar bagori tala ki ko duaram la tala pul duaram la ke la ke ha bot halang so na tu bot halang so la karbilang pi do bot halang so hi tia lo karbilang pi hapui hi na tu nogang district dai na tu ke la karbilang pi arroi pen hapu an ke non ke
election pedodet lo ilitum em body Prabhat Taro hedi Prabhat Taro arong betita lapen Joyram Ingling apranga CM latum arong anta pro ponchat election ko pedokok lo ante halatum election demokrasi tengpen kang vai amuni tum hadak dokok lo ingwai det ante hala rong asor ration card le nangji pusita urunodoi le nangji pusita hemso le nangji pusita lapen ke job card le nangji pusita jat le nangji pusita alang litu amunit ke hala panchayat election ke hai tumhelo hala panchayat election ke hai tumke alang litu ma headquarters ke non ke jila porishad hojai du hojai dak jila porishad du lapen nogam jila porishad du hala dak si hala tum dam nang po Prabhat Taro bubadi Prabhat Taro mata alang li pejo pen ke alang li ration card ko bine ji thik nahi polot tamte alang li dak hamren wanglong lelo ba dipu wanglong lelo alang li ha nogam kalite hojai si dam nang pola si iya mamata lo athema alang li area an ke ponchat pen ke hai tu si a representative lo ke di demokrasi teng pen ke yo la puye alam ke la son de ke plan plede ji apan si aprang pen Constitution Article 243M along lapen Article 243ZC along lapen ke Panchayat Act Assam Panchayat Act 1994 Section 1 along pudet law Panchayat ke sixth schedule area aglo ke pedo pedo nang ni wadak tok det lo sitanong ke pedo det lo itu ma CMEM MLA tum antara dodun clip lo cekroi dun det lo ante non ke latum area an ke panchayat area bolte lage sixth schedule area kalilo lage sixth schedule area kalilo bolte te karbiang lo ngar lo kalilo lage latum ahiana tu ha o gurian ke matidi Morigao lo ke dam nang po Nogam lo ke dam nang po lapen hojai lo ke dam nang po men nang ke plang peledi bahala Assam government nung ta chalak o matidi Bongo sena nung ta chalak o pojo men nang pa plang peledi pejo pen senang pa plangi lagi nata non jong si itum chesong dun dik pulatan te ilitum election pen ke hayatu chesong dun dik pulatan te la ke ilitum akar biang long si than pon wang pola lo malasi dolamara bethe lapen dwaram la bethe ke than pon wang kar biang lo ko bitu muchot kono and these are itum mena chithan lo ajak tum kamat tha ba la son lo nang li si panchayat nangji aku non ma nang li wala ka chini dam ka bidya da polo he no pen pulo ilitum ahok lo tar biarona teng pena panchayat bang sinangji lalu matidi la sinon inte non itum tong sekot pen council tum kupi pen sila bangso panchayat la long ni hinia constituency long ambi ko la ko puson me sinon ke khang nun dek nai ke lo teng ke la elected tum nai election pen ki hai tum si ke khang nun ja kong du government pen ka ching ki da lo la pen la da council long pen ka reject me tum he ja kong du po ili tum la tum non ruling tum aja kong jihan ja khai ji ma he ba claim ji ma claim ke ba un ji ma ne la so ko thang na le pilot rata tum ke la election pen ke hai tum han si cholang prong nang po alang li tum han si cholang prong nang po athema itum si ka pe hai lo ke nang tum si claim nang po ulang mati di apo alang li tum han si li tum ke cholang prong nang po rata tum an ke la election pen ke hai a CMEM MLA MP tum han si cholang prong nang po ili tum pang ke ante la tum jong si claim cledet pulo na telo pulo claim cledet pulo te la ke la tum he no pu nang ko po an ke election long la tum han lar phak nang ko po kala akapre ban election pe hai rom nang ko po
Aku klaim tak klaim kalau claim clear ada kan government attack kan sih klaim lah tu mungkin high command payment ni masih tu power sih ada macam ni sih ada konsep kan klaim dia tak kalang lah Setelah ada kita nggak cini dalam naik bang lalu kita tentang recently High Court long aja cement sudah tu High Court long lamrai di bidang itu state government jong si aron ripen lo kami pincong bor idet kalau tante hala itu kaciri dalam naik bang court si dalam nampu macam lasi court atum abang aja kong doje state government atum ke pas aja kong me pelmote high court atum ba court atum se aja kong hinu pala la solam aku ta nang ipilo kui नहीं लगे तुम ठेक लो रहा लो कॉन्स्टिट्यूशन के कारकान पामे कोई तो नहीं पामे है आहो वो पावर एक कोर्ट ऑफ दो कल में साड़े सिर्फ हमें एक तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशन कारकान चिन पामे को कचरी दा वाला ना के नॉन इले तुम अपना टाउन तुम्हें की इलेक्शन दैट इज नॉट कंडक्ट बोले कॉन्स्टिट्यूशन लोग कहते हैं मतलब डाक सरकार तुम ना बीजेपी सरकार लोग कॉन्स्टिट्यूशन से कहते हैं dan kalau soal tengkot kali mas ada, asal tengkot dalam nanti konstitusi ada kan lo. Lapen non do bom ke lake aron repen lo. Illegal body si non ini bom lo lah. Tahun komiti itu tak kalah. Lasi polisi ni thekun lo. CM apa ningje bang ke arbe ke jangan pot lahai pula ke arbe ke jangan masih itu konstitusi akan pending malam segala hati lagi. Tahun lalu kan arbe ke jangan kau beda ke alam ni develop pig lu pedang dia lo ke develop pig lu alam ni ningje ber lo kan ke arbe ke jangan hote dong plet dia pusi la dong plet dia inhan casti lun si alam ni development pu kipu man ke. Aku ni dia sah. Islam nangme ni alam nangge. Alam tu mahaladat pulau. Border issue अपन ना ना तुम लिहिन दाम बम जी दु कुलनी लो भाना ने पुपो दाम दाम ने को भाना ली दाम ने को पुए फिर से तने ini तुम पेनाली कपक लांग लम सोना थासी पंचायत ला बुat थांग सोलों nanti bilang को बलम ला के लके पुदाम ने प्रोटे ला सो फ्रैंक सी बैंके ओरिजिनल ला असम को बैंके पिले लो कार बियांग लो लो को काली लो को लम बैंके अथे को सोना मा नीले तो youth tumpen tour ke dalam api. Amat la share di hona klam malam school school sini aku malam watal langsung malam kayak mau sa. Karbiang long si puri lah. Hal dah ke district bang karbiang long boleh dah. Nobang district kusipan somong. Pulau dah ke long ni karbiang long boleh di dalam. Dan te alang itu council sort apa yang dah ke langan boleh. Kalang lah. Kali mau sari. Udun lagi, udun lagi dia tak ke. La penhal dak kalau mamun itu la so feel ali dia pun ada bongo sena pun itu. La so bongo sena pun bangke voter ID ini Islam. Council election pun ang jawab ko la pen aku state election tak ku jawab dah. Jo. Lagi ultimately पूरा में प्लॉट है कौंसिल सरपंच कोई ना कोलम है अलांग तुम चीनी लॉर्ड पे सिला पुसान क्ले प्लॉट अलांग तुमसे चिल्लो lapen hala postal pin code hadi postal pin code ta dolamara na thuke golaghat pin code se pilonon ke karbiang long pin code kali lasan da faksi da nogong di koi dwaramna na tu ta son si bitang lo bon hala an pai lo jap lo bon sala sildubi mata kalang lo bon kalang la west karbiang sildubi athe ho jai pin code se tu non enbo Boleh lagi Malaysia lagi lagi pindah-pindah pun boleh lagi. Boleh district sedang tu. Kalang lah. Lasinor akhirnya bipat pilo tema West Karbiang long ada dua ram lagi efek dia pun. Masih kuning we mangli. Adang dia dua ram lagi crazy polling station crazy. Lada kala dikisir adung pen punja antalo. Punja pen ha oguri gahan neli adung. Ha Nelly pen papar na lang ha ampanai ke dama to wa Nelly papar desa oguri podo ha da an kaya non karbiang long ke than pot sita ili to CMEM MLA minister MP to ngeng sabri lo ka phere man do clip lo to mange buat cuma ke khom phere ja se mere phere pik la to athima la sading ke
bongo sena tu ma prang menta lage ni tum bongo bumi pincong yi pu ninje at lo la pen la dalim bari along si bongo sena tu procession ke dam ta kapiklang cheng ken the ningkan ke ba prang Kira report bilo non lang nam lo pulutan te la pancat nang pa lut ke six schedule area lo nang pa lut long pop lage long list ke pom lo plan ajo pate lage plan area pusi ka declare lo council atum pu todun promo wata lage thoy ajo along rilo ba area lo bolo ki paklang nam non dong si dudun ki bom lang pulutan te la si dudun ki plete na po jong si karbi la pen kapre ngong so phan si ching hon bulo tang te council tum ta chi defense na ko la si non kapre ka question tam je pran ra tum ta ka chini ba chining tum du ta ji mene apot si non ra ka phan pilo sana le phan ga tung non existing la bang so BJP government atum aphan chiki bom lang bulo tang te ile tum karbi ang long ku pi plan ko future alam si non nang li phan ni nangkar julo kewang jilang ku piman po itu makai ba itu malong di ko pusong si man bola sobang rat tum chinin dulu ta ko si nang rat tham thani ka lage non BJP puchar gali congress men si na cheng congress hut men si na cheng lo non BJP atum lo BJP pen congress ke lage two faces of the same coin ko ingraji pen ku ke la isi coin mane hala पैसा है बोंगलोंग चेन पैसा बंग है रूप और पैसा बंग वो ये ना चुके नक्शा का प्रेट दो पो इसी ये ना चुके पैसा दो नक्शा का प्रेट दो पो सीधा इसी में का पैसा लोला लसन तक लसी ये ना चुके BJP नक्शा क्लांग लो ये ना चुके कांग्रेस नक्शा क्लांग लो कि अब बस्तियों बंग के पैसा बंग इसी में का पैसा लो लसी keceng la solam ajar ding pik lo kace plan aprang na si itum kilu dun lo karbi atum kilu punang kok lo la si itum son kilu apa si mikir okora putabang nang tok long lok lo textbook lo ma si tok dep lo non ili tum le kan ya lam ali bangka do eta chini lo pir ke do an chini lo lage la yo kitab na pore dun tum an chini lo school lo si ke than gen te la si la so aki lupe na jok si ili tu election ke ki joya kam kopine celebration kopine function ko si tin la pen ke democracy alam ke tu chini ne pin la pen ke lahel just semet lahel ne li chini ke democracy la pen election ko alam sab chini ne itu karbi la pen akapra tribal dumta a tribes dumta la pen na jok si ili tu election ho se kai ta phola de titila non chini lor lo BJP ke hai ka lage BJP le ka hai ka li lage bongo sena pen bihar sena si ke hai ko allah ma bange lage ju 2022 aninkan council election hota ningje adlo nili la pen asam adang sita la solam pai thang adlo ka do eta ahok nang pudun adlo asam betita okhomia to manta nang pudun adlo yok ka chini lablo and then non etum kopi si hala pugi dun thuo kopi si BJP longe ki dun thu bom lang kopi si congress longe dun thu bom lang lage bihar sena pen bongo sena party ke lage hala tum hanga pang tang nya bansi ili claim tu rong di tige ko pulo la sila solam kit kachini nega la political bostu hadi democracy alam kachini ne apot la si democracy alam chini nang ji bang itu bongo sena pen bihar sena dongke BJP pen congress pan ke risim ason si enchot la pen non an ke risim si en lo non ajer ding de lo risim en elu la tu pan ame tham si arjap thi pala tu non ke ate mahala tu itu karbi la pen inglong ara tu anso se amuluk la tu dokok non la bongo se BJP pen congress atum pan arisim en bom si ala tu ame tham
พายจะไปกำบอมจะไปกำบอมจะไปกำบอมเลยลงเล่นจะไรบอมจะไปพลังบอมจะไปพลังบอมแล้วนอนเกตุม tribes ตุมอันเกอลังลิตุมอารุมสิดฟอกแล้วนอนเกลาสอลามิตุม democracy the working of democracy pula working of democracy ke itum la solam chini ne dat la posi itum non anta BJP party le ko Congress party le ko posi pu halage kummat party lo hala bang itum lang dam di kumata pansi kumata khai na mansi ke claim pi ma kang hon ma la pen ke ai ko ma hala bang chini ne ako politics le ko pilo ma puye pu are politics ke claim ke muni da tum politics ke claim ke Ametang a dead la pen a kei kasi raya pansi politics ke claim laki ke chuya pangali ison alam non nang le churok le hai jadi ni tum pu bom lo ko pisila hem la son chikim thavret wan ki du ko tom pan lang plot si nang tum a hem chikim thavret ki du ko tom along le nang tum nam la ama dor ke komben nam la man bagan chikim la aman hala ki du ko tom ro sor ke non sai ka ti kia thai da ve lo son pi ba si claim lo puni tum pulo ange bang rat atum si ajaga rat atum ka do e kali bai pu bang da me thang em ba chi kim nang ma te ma ti pwe di na pu du nang tum da mo ar le ke te CMEM nang man lo te nang tum da chi kim no nang tum da chu non pu bi na pu du la ke kali lo la ke ki lu ke ti ka nam lo lagi ni tu mana pudu nangi ke jo bang son si bilo ka hi no ka mo nang tum hai det lo te nang tum ke son vi ri usi ni tu mana pudu nangi non nga nang tum dal tu te le vi no usi ni tu mana pudu tu rong angela son lo te ra ka tum si me la itu a politics ke chu ya an no politics mo itu ka hi det ken te e det ke si rai e kai se rai ya pansi itu munit tu maka pe plan ya pansi politics ke claim nangi ken te arleng ke theatum an chu chot le ko pulo lage son ya politics ke lage son ke politics pun i lage ke chu politics lage ke chu politics lage politics anta kali la son bang ke kahin no long si dudum kong pula ke hala ngos ke chu ta pipine politics bolete munit atu ma ke be fancy claim nahi halo kadu ita election se dan no ke chepe haiji ni ke chu ye fanli ni rat fan ko pini claim ya ke me claim ji pu cuci pinji ni, wapan si election kasi dandu. Kero kipar pilosar, nasi non ladak akai sa probintera nakar judo nalam the do yo ladak nasi ningkan drop 6 years par et no kupia pot si BJP tum town committee election bi ai det nasolam than pachini pon ik ji masar ko sedak nali pan mangkar apa alam lo lagi serius alam ningkan drop le kan lo sita account se juda lo di tapi pot bi ai batai ta latung extend dong ad hoc committee si claim bong lagi arona ting ta dam di lagi munit domhan democratic rights ki thi job kam lo lagi democratic rights pachihar jaklong le det lo ningkan trop ante mainly ke ningkan ke thombe ke di la tum ke ningkan ke thombe ke non ningkan trop bolate ningkan ke thom ko pleng to at le lo is yet turn down to at le lo lage democratic rights pachihar jaklong le det lo munit dom pat lage no pick account lo la pen ni tum ka demand lage council tum no mat difu municipal board election pedo serak nangji bukajan municipal board election pedo serak nangji hamren municipal board election pedo serak nangji bukolia municipal board dokmoka municipal board lapen alonga prek ta jam hauraghat jengkha hai hu ke town da li hai misam si sitabang jeng town pudi pudet misam si lai hu ke thang la ki mi house borlang fer da habit yo bete reserve forest bete si town pu varet lage ko pine do hai ne li chini la eli tu ka chini da nge la ke bongo sena pen bihar sena to makam athema panchayat ekoi municipal board lote aru town committee lote aloke Assam municipal
municipal act ateng pen 1956 la pen 1959 ateng pen si claim ji la ke six schedule ateng mengali la si six schedule aron ki en job plot dia bansi la bongo sena bihar sena to la town committee pape sengwere la non itu council dompan itu council dengan cicini ne pin lo lai wala la si non habit beti bongo sena tu dukan gitu deh hala borlang per dan itu lang namun non le dam ta cho non ta non ta dukan itu ang ilang bayi ajo bayi krisi bayi krehinian ta hadak gadi ke me sang dun kur titi habit ang bom hadak ke dukan ka pedo to warak long kita lagi reserve forest na borlang per town committee pensi permission ke hala tu bang council pen le permission ke kali ye hala council pen permission ke enjok plot dia pansi council pulete laga six schedule lo mati di hala six schedule pen ke enjok plot dia pansi la so town committee ke seng thapare ha dolamara tal putak lo dolamara thanda we town da kali helo ke seta town ko kiir bor I la si arni si heta wrong in koira plie tu hala da pulo nito man town committee nang ne pusi pulo hadak to waranta ing handong plet lang arwe ke jang hoke arni solo te long le du jang flu ala da black top to warawe alcatra pili tang to warawe la penada government office sida we executive engineer office sido hala executive engineer pe office staff atumta ahut pendam office along kai kita dam dik la son office hala municipal board ke koi hospital ta we doctor la pen nurse tum ta do de hada isi kopine dispensary du la chon na thang da we hada college da we hada high school da we hada la son la peno restaurant da we dukan ke me da we garbia tum duk pik pa khada ahem mat plaster sai se ahem la son adim si town pu municipal board pu da municipal board pu le te la ke town apart the mu chok lo la son si vi dap la jeng khata lo pu thak lo borlang pher da lo pu thak lo lai hu ke vi no ka town se avi den ni ha de thor da lo thang bak be mi samesi therak tu me la ke mongo sena bihar sena dompan awar sai ki pj pan dukan pakuli wer longji awar sai ki pj pan sila bongso town committee pinchong thabar to sar kero bi part dilo la si penengwe apor do lo posi penengwe 504 ai kusoro long Doctrine 162 to the Constitution of India and Autonomous State la si penengwe bahini itu panelist akai sarjai kathar la pen chesong be ang tumhan bahini apandami ki phateng pen kirang pen dat lam nang chepa choyun apor arang tumhan akero bi part piglo la si pijujia prang non 26 a constituency do itum East West kar pen long pangrum pen labangso 26 a constituency long ethek ding araratum mate itum kar bila pen kapek tribal tuman name kimat ha ki par sik nanjia polo pusingeri jong tam tum athema non kimeset arat cari along le itum dun long asonte itum lasona kisung popeda jia polo sedame non la thai megreng loreng lor si itum aron do pu ko pes tame itum pan nang ki pap football ia pon la kening dugalam lo lasi non itum ka chini nanjia bangke ila tu abang putin ta kamatha chikir lara ke thek set lapen ke chokli mamuni to phat apuna cha asong japan kang vai du nanjia polo lapen aparti panta ke jong nanjia polo pusi milihen kan than pachini po lasi non nali tu phan kachuning ri bangke lahen lo che than pon bom no atok anus dame nilitum sudame un anpen than pachini pon po pu sar sudame un anpen bori pon po lapen bori pon bom no alali pandame kurwang thu anso se ke than pon thejia phan ana manusia hiu jumi hang pidun no asi penengwe danglang dum na korte la peneng jiu tomhan dame chuni rilo ami tum share ponitha untik ilitum akhe dame non auwi pena bangke la helo ilitum ke thek kere auwi pusi tum chela kha pona ko la pen ke chari ana thu la pen kato kabe aron ana thu dame ilitum kang chap pen ka chini pon nangji apona le ro kali pro tamte ilitum adet ke vier det po ingbo det po
lasi las so bang ke tum heno dak dia pot itum ke bang jida awi pandame non pen bori kono na la pen bori lo pote itum kiu ni dia jala ma be itum un vekti lasi peneng we na kelang tuna porte la peneng jiu tumana dame la bang so tok so bang ke itum la pon se kan ton lo kadu ko be panda aju ke me kado